thĩinĩ wa Inooro TV. Good. Thank you muno mwiroreri wa Inooro TV. Nitoima itena riuma irito muno ria oteti tuma na Betty Maina wa kuma kuria county ya Murang'a na ndio kaundu ndathoma ndio kaundu ndamenya. Riu reke tuthie kundu tuguthaitira riri ciana citu cigie na ugi wa guthoma nigetha cione mawira ma kwiyandika kana ma kwandikwo kundu kwina guarantee ati athomera kou ni akona attachment na ti attachment kundu hoya iyo kwe kundu ro oguo ni kundu kwega kundu kwandikwo na kundu akwambiriria wira wake. Ngeria uhoro wa mathomo ndiaragi uhoro wa thukuru ro oguo ndirari uhoro wa air travel and related studies center ikoragwo Karen goko Nairobi na CEO wao na murutani wa makiria ma miaka 35 twina kithini wa studio tago Charles Gakuo nego muonania na Professor Kevisho na heo ya doctorate tago Dr. Charles Gakuo twina kithini wa studio. Good morning brother. How are you? Very well. Kwega muno. Ya taidi yake tuka ne pio. Thank you. Ona gugu. Kana kata gugu ni uko ndeko. Na kai hatiri uri urajira. Na ne wega thank you ni kujokia riri. Na muciatha wicu kwaje? Ndi na uru. Ndiagicera. Ni karibu sana. Wega ndaikara muno ndigatirire kituke. Twarie na andu. Ni weka wega ni goka. Na ithio turi oguko. Na andu aya akwa andu milioni 8. No turatwara na wega nao. 8 million viewers. Maitho 10 milioni 16. Maitho milioni 16. Yes. Ni maingi. Na riu acio ni aria megoko Kenya. Milioni 2 meja. Na ni makwendete ni manjira ngugeithia woko. Ni ri ndirute tayera munene. Na 35 years uyu wagwetari. Ni kamudi uyu ndungi. Maundu matua, maundu ma mikawa. Ni ndu wa ciana citu. Na ni ngenaga. Ni aria maua mautu macio marakwira magacokia ngatho neguo na no gyo tuthi na mbere tumahe horo tumahekirira niguo ciana citu cikia atia citeithike neguo citeithikira kwa uria gwa Gakuo wa Air Travel related wambiririe Air Travel related studies center mwaka uriko first day of December 1992 first day of December to ndekire uguo kama twarikia Kenya Utalii College tukirwa ati we are very lucky andu 800 niguo tuhede intake itu no we were taken magana out of 75,000 applicants. Gioria tereri. The matoiru ri mathiaga ku. How ni hoya travel related study center ya umira. Ni undu wa gap iyo ndonire eho. Neguo. Kuri aria marenda guthoma, maundu matua, maundu ma mikawa, maundu wa yaje cia ndege, no matiroyo turutie na space. Kwa miaka 34 iria Air Travel related study center ikoretwo kwe githomithia ri. Hii ni maundu ta mariko Charles Gakuo we mwenyewe uthomete kuma kuri a Kenya ni amagunikite ni maundu mariku ungirahira miaka 34 ya college ino 18,000 students. 18,000 students. They all with now have 50% ya acio ne giri keda mare out of the country. Kani Qatar, kani Dubai. Kani to ciana the Serbia. Ko guothe. Ni kuga atiriri. Ni marehete a lot of foreign exchange. Kenya itu na de Tagakuo as ordinary as I am. Gutoma foreign exchange yoke Kenya ri ni ndirahaga uhoro cio muno nyonete andu makirehe magacokia bia aria thomithiti magacokia magatuma bia Kenya makagea na maundu manene na ngona kinya andu thomithitie magathi na mbere na makambuni mao matu na mikawa yao ngerahira muno wera mwalimu kama uri muda kanagio ni bia kanagio ni kiria arona Begore wahada. Matokeo macio. Ne udicho niguo kenagia mwalimu. Niguo kenagia mwalimu. Atwathi handu okerwo nwarihirwo tigiti waku wa ndege. No upgrade kuma business class watora first class. No warihirwo accommodation yaku. Kuni kiogoro ngirahira. Ni wega. Na ciari kujokeria ngatho ni wega mwega kandi discipline kandi kwethuka igerio kandi kuona mawira kandi ku guarantee industry attachment icio iyo ni ojoya icio ciothe wina cio mukoragwo ku na namba cia thimu ciha college ni Air Travel and Related Study Center
muciĩ wa Karen Nairobi arĩa makorwo makiuma taũni mwega number 111 ya gũthiĩ Ngong'u makaigwo harĩa Karen Shopping Center hau harĩ mũkawa wĩtagwo Java tũkorwo na shuttle itu hau ya kuoya kuma Java ĩgagũtwara cukuru gwitũ tũrĩ along Dagoretti Road off Rhino Park nĩ ũgũtuona hau na namba itũ ya thimũ nĩ 0721 380 590 iyo niyo namba ya college Air Travel and Related Study Center 0721 380 590 na yakwa binafsi ni 0733 604 139 0733 604 139 Air Travel and Related Study Center. Thank you. Muroya nari. Tuna itekirathi na mbere mweri uyu wa mugwanja July. Okay. Na tuna ya September, tuna November. Tukaga tere kamau. Tutuaga ciana thate o kirathi ri. Only 30. Ndu wa uguo igate tuhenaga industrial attachment. Uyo kuona kindu kiega. Twakemhe tuikaga individualized attention. Tuaga 30 students all kothi inyanya nijo ni uciui. No twakona intake nyingi. Every odd month ya mwaka ni intake. January, March, May, July, turi na riu September, November. Next year okatucokerio haria January, March, May, July, September, November. Why odd month? Or igire citu ciokwikora ciri cia at the end of the month, at the end of odd month. Mukitha gigeranio nia. Riu ndekire tere Kamau ngiaja cukuru wakwa. Kana cukuru witu wa Air Travel and Related Study. Okay, is public. Etondo you open for the public. Yes. Githie hari kiama kia ndege ciothe cia thiini wa thi gitagwo IATA. Ndamona IATA, International Air Transport Association. Ndege ciothe cia thiini wa thi ni members IATA 93%. Kani Kenya Airways, kani Emirates, kani Qatar, Etihad ciothe ni members wa IATA. Makienjithikiria na makihe license ya guthobithagia their programs, courses ciao. Na ni ukiwe nyoka na ngerero nyingi muno haha. Danaciona. For the last 18 years, ngoro giheo Premier Sacco membership denabe mu Africa. Na among the top 10 in the world. Ndrathie Budapest. Hungary. Gotugo. Uthie Gotugo. Mwaka wa the 20th year. Wa September. Okimere no nyitete itemi onani. Na ngoro kama matagwo ka Hungarian goulash. Hungarian goulash ne gatumbukiza kao. Gakorehera. Akiigua. That is the first one, international qualification. IATA. Again ICM. ICM means Institute of Commercial Management, pakoma kule mushi wa London, gereza. Ne kugate with those diplomas. Kanore Egypt, kanore Kenya, kanore South Africa, kanore the USA, kana Canada. They are recognized. Ne okota guthie national government. Na onewera kurukureku. Muroraga kira mundu agire KCSE. Jetikite tere kama unie. Onogegia A. Nadore tukuruga. Forget about it. Onogegia E. Kama u. Nadore tukuruga. E ne enough. Enough. TMT. Enough. Dehera muno cio thomithie na ni agukorwo ni gumuteithia. Niwe na mundu na E aigwaga atia? The inadequate. Diganite. Koguo ni kendite thome makiri kire bidi makiri aya aria maembere yako magire grade njega ukira nie. Na acio ni mateithikaga auna gukira aria mari na grade njega. Koguo mwana urahithwo ni muciari torogire na E kana kiria agire nakio adehere tuikare nake na group yakwa na department yakwa ya counseling tumuhe uhoro ethure kothi eteithie tondu ariri iyo niyo CBE competency based education weka kiria ukwenda negua maundu ma grade mathirite riu Kamau ni next year bato twakona form gutika korwo maundu ma grade cio ni matwehere passion wendo ria wina guo cabin crew tour guiding hotel manager gutwika chef maundu ma air cargo udehere macio haya good riu rekothi ni inyanya kwa Air Travel and Related Study Center makoragwo kuria Karen ndenda tuwe kothi inya tugae maita maya kothi 1 2 3 4 tusigure ndari maita 5 6 7 8 tugae maita meri na tutane koguo ri dirikania ingenda kwirehe na maguru makwa ri nigetha nyone kuria ngurehe kang'ethe wakwa ri nguka atia ukoya number 111 hareri
namba 11 ikoragwo igithie Ngong'u uigirwo Karen Shopping Center hau mukawa-inĩ wa Java Restaurant nĩ tukoragwo na shuttle itu hau tugukurehe tugutwarire along Dagoretti Road kinya Rhino Park Road ukore Gakuo na andu ake maguteithie uthure kothi ya neguo ndarikana hende ngogerera riri Rhino Park na ndaikia ritho ngikiona thukuru ni waria very nice no ndathiaga interview Karen kogo ndari ihenya-inĩ ndingĩhotire kuingira wathiaga nĩ mũthenya ũcio yes course 1 2 3 4 nĩ ĩrĩkũ ĩgũthomwo ihinda rĩigana atĩa na ngũrĩhĩra mwana ũyũ mbia cigana tuhuthie tuge kothi citu cia mĩaka 2 na ciothe 8 1.5 years nĩ kĩrathi na 6 months nĩ industrial attachment ĩrĩa gakuria guarantee ya industrial attachment so tuge atĩ turikanie ũrĩa tũmwĩre atĩrĩrĩ turi boarding school 100% ne boarding ya kuhingirwo kinya weekend tukaga atiriri Monday to Friday ni wira andu mathome weekend mura kwenda kuinuka weekend ri no inuke na inuke Sunday akorwo acokete by 6 o'clock niguo mari twaje gwika atia kuthoma ringi ni boarding 100% boarding ni kindu kiega muno nigu mathomithia mitugo guikara na andu muciari no ahure thimu any time orie Gakuo mwana wakwa eku ndigora kumira kuria mwana wa good riu kothi ni ri kothi ya mbere ni hotel management na tuthomithia horo wa 5-star hotels only twagihoro wa Radisson, Marriott, Serena, isio cio the Sarova. That is what we do. Hotel manager ni urekoragwo ari in charge wa mukawa, the whole department, the whole mukawa. Ni horo wa department cio cia mikawa. Mukawa kwa na department inya main reception, restaurant, kuria andu makiriaga na jiko na gwa ukoma. So kitchen, restaurant, housekeeping na front office na maundu magi akiongera maundu magi ma human resource maundu magi ta macio ati mundu cio ni arakorwo akimenya uhoro wa uria mukawa ucio reka atia ura function kothi ya keri ni ya food production chef aria marugaga riu riko ya kitchen ni speciality wa riko tondu ageni ma all over the world kali mukaria ekuria gakoro kari better gukwira kuria kari ariaga ekuria kwa homo tondu kuruga irio ni guthomithanagio it is a profession na nwe kama ona hotel managers makona bia mahago in many cases bia ni gukirece cia food production neguo ona guthie kuri handu ri ona mukawa ko ri 5 star kana 7 star ri gwiciria keru ya kuri niko keru ya kuru maro mani kwekora wekora ko ne ko nego na niwe gatura murore ritigo thiko ni ukuruga ngima na nyeni asa tena ndogwaga na njikwa asa tiko thomera guthiga waru ni kaundu ka fashion ndi mahagwo ngiriga na imwe o mweri kwa starting salary atwatwara Serbia ri Serbia is in Eastern Europe atwara matwara mana hayo 207,000 per month. Ni 1,400 euros per month. Makayo nyumba, wa ukoma, na ni kidu turahota ku guarantee kama. First lot, they will be 71 students. Idu maji taru maudu mo the end of the month. Makoro madiyete. Latest 15th. Makoro madiyete. Haune hega Gakuo. Food production. No me kairi onayo. Course 3. Course number 3 ni travel and tourism. Athondeki ya rugendo. Kenya ulikuwa na muthogo guko kana mugeni guko akorwo wathorikite na akarehe rugendo rwake a long time ago 8 months makomwe kumathorikira rugendo rwake rwega rukagacira mwakinya hwaini ni mugathie Thamburu mukire na Inyukie mukire Nyeri muthi Naikuru Naivasha murike na Masai Mara na ndiregwa ageni no marongerereka guko Kenya gatata ni wire citagwo wildebeest irakuwa na maguru maraihu ugu bambere ta mahiti na kiongonta kia grasshopper iria ciumaga one ciumaga Tanzania igoka guko gwitu na gaba gatamburi na mutingo enta wa barathi itagwo clown of the place ni spare part ko ko spare part twekaja bo ekaheo mutwe wa grasshopper ekaheo matore maburi na gaba taribu ekaheo mutingo wa barathi maguru tamahiti maraihu tamahiti cikoragwo kuria Masai Mara ni ndirakira riu no nginya umenye riria ciukaga no nginya umenye na this is their time nigetho tware andu athugu aku riu ri iyo ni wetagwo travel and tourism ukabangira rugendo rwao magathie makoro makinya Kenya ri makoyo ni ucio wa kothi iyo wegitagwo tour
tour guide ujikirite ni monaga kama he wera ono ko mahekirira kia nyamuta icio nyoni unduire wandu wa Kenya maruta macio niguo mugeni akiuma Kenya akorwo amenyete maundu ma Kenya uri hana na Kamau tour guide ni makwa mari gicicio kia Kenya kia bururi tondu mugeni guku Kamau ndakora kuona andu 50 million 55 million na tour guide kwa nagenia ya 95% of the time mundu mwega mundu mutheru mundu mwihokeku mundu atwarithia ngari yake niguo mundu mutheru hede na nyuki na nida hitukagwo na ngahituka ngari nyingi muno cia tour na ngari thakatheru muno imwe cina green tail yaku the jungle ruo cio mokagira ha riu acio matwathia ngari na aria riumega ngari ikuite tourist nana maximum ona nĩ ũndũ wa window seat mugwanja nĩkũhorisa uyu uratwarithia rokira hana ndonire wira mwega muno ndonire he andu marugamire haria Kirinyaga kanisa na handu maguraga tuindo haria riu ri wira waku ugoka gwagaku kana college yaku ugathomera maundu ma gutuika tour guide kuma hau ru ni urigeraga ageni acio airport kanengererio ni uria mathurukire rugendo ru wira waku ni kumatwarithia kumathiurukia kamonia nyamu kana Samburu kana Masai Mara kana kuguothe hendaga mundu hana ati mundu aya ni ageni mundu mwihokeku mutakora kuhutia tuindo twa mundu mundu honest presentation yako ni njega ti macuire ndae na nyamu araria guku na ki mauta macio mundu uko represent uthio wa Kenya uyu gutoko tukienda thank you fithi iroka atia ni ngiri fithi turi to ni boarding ni 45,000 per month ina gia kuria na ituriaga maita matano muthenya breakfast 10 o'clock lunch 4 o'clock na dinner tugire horo wa dinner dinner kuma hau wagithoma kuma hau kina accommodation ya tatu kana niana rumu maene mahiu wifi thitima mai icio ciothe ire hari icio hari beca iria nitakuga ngiri na matano muthenya kama utageria urie maita maigana matano uthome ukome wifi utihoro matatu tondu ni boarding weke your calculation wone fair enough it's fair enough ukompare na mundu we day yukuona neguo itatu ira atiri kama uri boarding tofauti ya dinner na supper niki dinner ni kindu kihariririe ni ariago na courses kuri course ya 5 twajina karia the basic ni ya 3 3 wa kinyari wa kiheo kiruta wa appetizer no koni salary kana gathufu bautamashu kuma hau ya kere ni main dish the main course kina protein and carbohydrate macio mothe ya gatatu ni ututaga dessert wakiria your fruits wakiria ambauduma macio mothe kwaria your fruits wakiria gachai coffee na tu crackers tubudhuwiti tunini uguka 5 7 11 course 11 course nitakuwa fine dining ukaria mathaa macio mana pole sapa ndio twariaga turi high school muda rugamite ta mundu ingatitwo ndio sapa yes ajita kodhinya ndanyita ike mariaga sapa ndio mariaga sapa haya tothi kodhi ya gatano gatandatu mugwanja na kanana abe tuhe namba cia thimu namba yakwa ya thimu direct ni 0733 604 139 Charles Gakuo College ni Air Travel and Related Study Center. Namba ya college ni 0721 380 590 0721 380 590 na muroya na turana July irathira na September tuna November na mwekare niha twekara ni hetagwo Rhino Park Road off Dagoretti Road mundu weja wa Nairobi Jana Nairobi ni kuri makoma kiumana Murang'a na maundu mangeta macio kuri Murang'a kuri andu ciothe tumuoyaga tirum tina problem na kama tuna kautu turajirie Kamau karateithia andu muno tonire atiriri hatire fata mundu we Busia uri ranyona umuthi kana Bungoma Kakamega Mombasa Githumo Githii Murang'a
Mwea maundu macio mothe hatire bata wa gukorwo aguka all the way kinyane Narok icio ciothe twina wabici 25 cia admission akahura thimu icio ndaheana akererwo the nearest office agathii akaheo kirira giothe gia cukuru agoka eharirie kujoin cukuru negua good haya course number 5 ni air cargo Merigo nikanonaga Merigo ndege ni ndikuaga passengers peke yake ndikuaga athii peke yake nikuwa kinya Merigo nikionaga ndege ndege cietagwo DHL ndonaga FedEx icio ciothe ikuaga Merigo na wira wa Merigo nduri waga matiri maga wira nduri wathira tondu ona hindi ya covid handu wa guthii China tukihingitwo ri Merigo no yokaga ona PPEs dawa icio ciothe vaccine ona cio ciokaga na ki ciokaga na ndege koguo mundu kada horo wa Merigo yakago ni very important na no miaka iri guthoma no miaka iri haya iyo turugire 45,000 per month irio gwa ukoma na gwa kuria na to nginya ukorwo na bia taslimu no ukorwo we murimi wa mucere we murimi wa kina kimi indo ta icio tukoya at market rates kama u tuga convert igatuika ki igatuika trading ya cigakoranio haya iyo ni air cargo iyo ege kothi iyo ege ni a cabin crew nyarari na nyoko yaonaga ndege-ini yakuhegia kuria yakuhegia kunyua niguo flight yako uri comfortable to tuma kundu kuraihu muno na ndege New York 13.5 hours London mathaa kenda niko ni mundu rakubacirira ra make sure ati we comfortable ndege-ini do know acio magitagwo cabin crew no air hostess na no flight attendant ya mgwaja na kothi jaga airport operations ma manager mai haro cia ndege nikanonaga Jomo Kenyatta London Heathrow Dubai International Airport ni manager otamukawa na kothi iyo nayo ni ya muhimu muno tondu ibaja cia ndege ni ona gitureka uria tuna palani wa Jomo Kenyatta ni kirane na hiyo gikorwo kioya andu maita mana capacity ya passengers ukira uria turi riu at the moment nikuga ona andu awira ni megubatara ni muno ko ni aige muno ya kere ni banqueting and ya kanana ni banqueting and event management mabura ngobanga magongona nukwera mundu wa protocol mirao yaku kama uri ugakorwo kiuria mirao yakwa ikirwa etha mundu umwe amenye maundu mau mothe mirao andu mariria ki no ri aria mbere nyo kuhinga ite cikuma ku macio mothe niyo tugitaga banqueting and event na kuri kothi ya kenda turajia kama ya meri amuto era meri ni meri kuraga andu 10,000 kana 20,000 kugutukie na mawaiters marendekana kutukie na andu marendekana housekeeping turajia kothi ya cruise ship ya miaka iri oro nayo na ekajia November na fithi no undu umwe no ya 45 na nigoraga andu makiuga atiriri haya riu ri waku kana ya travel and leisure study center ri mundu akitagite miaka 18 guthiaga atia 18 years ru mararike na 16.5 koguo ni uguka wina miaka 16.5 ni ugutuika admitted uthina mbere guthoma utaciana iria hingite na kibande neguo tondu kigerio ri ni mwisho wa kothi you'll be 18 by that time ni wakorwo wina kibande giaku watwira atiriri Charles Gakuo tuna mwiroreri ati ni uratwara ciana 70 Sabia 71 atia urahota ate kumatwara ka wifangite tokota kuona ginya mawira furuite wa Sabia mawira 70 ndoigire atiriri ndikwenda guthomithia ciana ciakwa ciarikia guthoma ri gwatuika ati ni ciainuka mucii tungihingura kambuni etagwo Aviation and Hospitality Solutions Limited kambuni yo korwo ri under the Ministry of Labour under the National Employment Authority proper license maundu macio mothe marikia gwakwa magoka kuri kambuni iyo magatuika handed over kuri kambuni iyo baira mageka atia makona is a slow process kama uni mwaka mugima muthiru no kaba kutawera mwega wa government to government when government to government kuna maundu makinya ukarimo kuna work permit you cannot do much kaba kutawera mwaka umwe kahora makinye guthie na ndimatwarenie to make sure
ati ni makinya wega ni ngamatwara. It has been 1 year. Na ni turathoma maundu maingi muno tutikwa ciana citu tutware kuria ikororo irina gathina orona kanini makinya kuria mahagwo wega kuria na wakahewa ukoma na gutiri transport maikaraga o mikawa-ini o iyo kuna kuria marahutira wira. Yes. Turirikanie mwiko namba cia thimo. Okay. College ni Air Travel and Related Study Center, Karen, Nairobi. Namba ya thimu ni 0721 380 590. 0721 380 590 na kwa direct ni 0733 604 139 ama kwa makima Thika, Murang'a, Anyeri, Nanyuki, Embu, Meru. Iyo laini yoyo the tumoyagira haria tea room for free tukamahere kinya shukuru turashato maita meri ya Karen Shopping Center na how around tea room neguo na muoyanaga mieri yothe iria utangigaya na igiri January March May July September na November na gutuka admitted ni very easy ugatuma no number 0721 udumire WhatsApp resort slip yaku neguo twajie kwaria neguo rukuma hau uthure kothi gutume kuri the nearest office kwa barauka Nairobi uhe admission maro mako ma admission yoheo that means no cukuru uguka neguo wari tatwira tirire na mwiroreri wito Charles Gakuo mukaranagia atia na youth tondu andu ingere mekwa ku ne youth kuria Air Travel Related Studies na we nurakiona youth ino tukire nayo edwa muno na mwe gukwa attachment na niega muno nie ndimendete muno tondu ndira utara na andu agi tiga the youth for those 34 years nie ndimuciari na ningenaga muno guikarania nao tondu nagitana ukakuma guku nyumba kirathi kia 5 o'clock kinya 7 ni nyendete muno kumathomi guikarana nao youth mendaga atiriri ndukamatindike muno ndukamakuhe umaririe no ukura gwito cukuru ri tutikie na anake na tukie na iretu matikaranagia hamwe accommodation kado macemanagia ku hindi ya kirathi no mauma kirathi airetu kwao na anake kwao na ndirakuona problem one mwe ya discipline ya maundu macio tondu ni mahete gitio muno ni ndu wa Irodan marutira 34 years kama uti miaka minini ni mubaba wa maundu ma tourism ni ndehagirwo mwana goka ngamuthomithia akagia wira akagia mucie akagia ciana igakinya guthi college akadehera ni mawe mubaba ni mubaba kothi ya mbere ni hotel management food production yes travel and tourism tour guide ndio air cargo yes cabin crew yes airport operations yes events and banqueting management na riu turarehe a cruise ship iyo ni very very good ni miaka iri mundu akanengerwo diploma kuma IATA International Air Transport Association ikuria Canada kana ICM ikuria London mwaka mwe na nuthu ni kirathi yari 6 ni industrial attachment na ni guaranteed industrial attachment na language matigakoma magithinika Kijerumani Kiarabu Spanish Italian ni mathomo ngine matuka marketable kuri kothi area mathu fithi ni 45 kwa mweri nikuga o muthenya ni ciringi 1,500 mwiroreri reke twike ithabu ria 1,500 o muthenya njikira ithabu riu gwikira ithabu riu 1,500 o muthenya ndukemuhe ciringi 50 ciringi igana rimwe okiria irio ari irio cia igana na irio ni maita matano mahe cio ni magana matano arakiria dina ndagiria matano dina igoro na ukiria ngiri kogo na njira ngwene kuga 1,500 ni kurihio urihitio raithi tondu ungitara wega ni urihitio raithi tondu ekuri irio maita matano ni ku arakoma ena guthoma ena wifi ciake security hau gutire transport gutire nyumba urakombora ngako gutire kuhenio atia ndire na mbia cia thimu na kina faida ikuriu ule urehete boarding na most important Kamau ni uracungirwo mwana wako one ni ukuria cukuru kuria mwana wako ari na ngwire mwana waku
nyumba at the moment, a hostel at the moment. Okay. Ekirathi at the moment. Nikuri arari at the moment. Ni mukona andu akumatara. Every Thursday, no nataru rucio 2 to 4 twitaga andu akuma industry kumoria ura maundu marathi industry ni kana kinya aria mathomagera gwitu makaria na uhoro wa mautama uhoro wa dawa giko matara niguo mundu cio akirikia cukuru gwa Gakuo ya travel akorari a professional in the field niguo kudagika emwe uhoro Charles Gakuo maita meri kuri muciari muciari ndimwire ati ndagetigire kurehe mwana kana agire grade iriku andehere mwana nigumukanika akorwa ari mwana wa guteithika bururi-ini na ateithie bururi na hari murutwo ucio ingienda oke cukuru gwakwa Air Travel and Related Study Center ndimwire ati oke akimenyaga ati discipline is very important na agera guteithika athikiriria uria management arimu makumwira todo we mean well niguo tuko tugithomithia na tukuruta product itagwo all round ati mwana ucio no akorwo agitikirika o kuria angithie kuta wira thiini wa thi. Asante thengio muno Charles Gakuo, CEO na murutani wa makiria ma miaka 34 wa Air Travel and Related Studies Center ikoragwo Keren woko Nairobi. Thank you very much. Thank you very much and have a good day. You too. Asante sana. Ekatokinyia hau Derito na Jago Kai ni tondu atafarira yake muri ritwa rako ni Kamau wa Kang'ethe na titagoko Kumagwa.